Tubanje kubaramutsa nshuti banywanyi ba YouTube channel yacu Bwiza TV ndetse tunashimira ababashije gukora subscribe kuri YouTube channel. Cyusabwa rero nawe kugira ngo ujye ubona amakuru yaba ya politike, ay'imyidagaduro, siporo ndetse n'andi atandukanye kandi ku gihe mu gukora subscribe kuri Bwiza TV ubundi amakuru akazajya kugeraho ku gihe. Minisiteri y'Ibidukikije ndetse n'iy'Ubutabera zamaze kwemeza ko nta macupa ya plastique azongera gukandagira mu biro byazo ndetse n'ibiro by'andi mashami azishamikiyeho, kandi no mu nama izo ministeri zizaba zakoze ntabwo amacupa ya plastique azongera gukandagiramo. Ibi ngibi byatangajwe na Minisitiri w'Ibidukikije Vincent Biruta aho yavuga ko gukoresha amacupa ya plastique, ibikombe bya plastique ndetse n'imiheha ya plastique bibangamiye ikirere cyane, akavuga ko hari uburyo bwinshi bwo kubisimbuza. Ni mu gihe iyo miheha ya plastique n'ibikombe byaje bisimbura imiheha y'ibiziranyenzi yakoreshwaga, aho byavuga ko iyo miheha ishobora kubiteza umwanda. Kugeza kuri iyi saha mu gihugu cy'u Rwanda nta tegeko rihana cyangwa ngo rice ikoreshwa rya plastique, ariko hakaba harimo hahwihwiswa ko hashobora kuba hari umushinga w'itegeko ugiye gutegurwa uca plastique mu gihugu burundu. Icyo twakwibaza, ese iri cibwa rya plastique ntirishobora kuza guhungabanya made in Rwanda, cyane ko zimwe mu nganda zabanje mu gihugu zirimo Mironko Plastic Industry zakoraga ibikoresho bijyanye na plastique. Amakuru nk'aya ngaya ndetse n'andi acukumbuye kugira ngo atagucika, icyo usabwa no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Bwiza TV ubundi amakuru akakugeraho.